بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما يبقى لبوتي أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألغون من فشاغن كوريا ميغندني نمادا بهغتون كوريا غندا سلسلة برنامج توغي بولتاكي اغتون ألمن مي بولتاكن اختيار كفوا فتكي محمد التميمي شروط الصلاة نمادوغي شرطك بهغتون إمام ليوفا فوافوي شروط الصلاة ميفوي آده كميكس ألمن كوريا ددهوغا واحكة كيف وانه ನಮಾದುಗೆ ಮುಹಿಮ್ ಕಮಾ ಬೆಹೆಗೊತುಂ ಅದಿಹ ಮೆಗೊತಂ ಒಮೆನ್ನ ವಾಹಕದ ಕೈಫಾವಾನೆ ನಮಾದು ಎಳುಮುಗೆ ನುರಕ್ಕದ ಬೆಹೆಗೊತುಂ ವೆಸ್ ಮಿಯದ ಅಳಗುಮೆ ಮಿ ಫಶನಿ ನಮಾದುಗೆ ಶರುತಕ ಬೆಹೆಗೊತುಂ ಎಗೊತುಂ ಅಳಗುಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ನಮಾದುಗೆ ಶರುತಕ ಬಲಾಲಾ ಇರುಗ ಅಳಗುಮೆನ್ನ ಮಿ ಫೆನ್ನನಿ ನಮಾದುಗೆ ಆಮ್ ವಗೆ ಮಾದೆ ಶರುತೆ ಎಯಿ ಹುರಿಹಾ ಅಳುಕಂತಕೆಗ್ಗಾವೆಸ್ ಎದೆ ಶರುತು ಎಕುಲೆವಿಗೆನ್ ವುಂ ಲಾಜಿಮ್ ದೆ ಶರುತೆ ಎಹೆಂ ವೆಗೆನ್ ಇಮಾಮ್ ಇಬ್ನ್ ಕಥೀರ್ ವಿದಾಳುಫಾವೆ الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هما شرطا قبول العمل. إخلاص تركما أدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرهم تبعمك أي عملت قبول كرمجا دي شرطه أدي إهم فهرجا وداع فوي هما ركنا قبول العمل أي عملت قبول ومجا دي ركنه إهم بما عامك نمادجا همنن جه دي شرطك كباتو أي إخلاص تركما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبعه. إخلاص تركما كي أي كم عمل جاوس أي شرط همنون لازم شرطه تما إسلام ومجاوس مكيا شهادتك ده كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله مي ده كلمة كيا أرجع إخلاص تركم مي شرط إيجا أكل فان واكم جوانما إكيا لا إله إلا الله جه إفس منفعة القرآن إكيا لا إله إلا الله كي قيام الدهن تما نركان سلامكو أدي تما سورجة جندوينة كلمة كنوانة إشارته إكيا لا إله إلا الله جه همني فان واكم جوانما أي لا إله إلا الله جه إتر الشرط جه تريجاوس إكنتتا أو منا فاها كل بينه إخلاص تريكم جه مهم كم إخلاص تريكم كي لا إله إلا الله كي يوم جه الشرط جه تريجا همني إم مهم الشرط أي هريها على كم جاوس إشارته همنو لازم شرطني كبات تريكم كي إخلاص تركم كي تما كرا كم كمجا الله سبحانه وتعالى وجه فل إدجن كم كرون تما كرا كم كمجا الله سبحانه وتعالى حضرة درميا ثوابا إدجن كم كرون تما هتوجا إخلاص تركم أشجن نومكي ورن عندكو كم إهني إخلاص تركم كي أي ذاتوجا بس علوكم كوفا شيطانا إخلاص تركم إنسانا هتون نفيكو نتكل مسيك كفواتي أدي إخلاص تركم ميها هتن هم وريوما إكيجا شيطاني إمها بارتكن هتوجا ترين نتيجن دانكن أدي إمها عمل تسيدا وجن إمها عمل ترانغل وجن دانتي إهم وجن سلف الصالحين إمام ودالو فاوي تريجا سفيان الثوري همن ودانوا ودالو فاوي إخلاص تركم ميها هتا وري وجه كمجا وانما إمها إمها عمل تك سيدا وجن دانه إخلاص تركم ميها هتن أتوجه كمجا وانما إمها عمل تسيدا وجن دانه إمها بس تسيدا وجن دانه إمها هين إكي إكتشك رانغل وجن دانه هيب ميها رانغل وجه كمجا جيا أي دليل إمها إخلاص تركم أكله فواكمه هيم ميها رانغل وجه كمجا جيا إمها بيرفوشك إمها عمل تك رانغل وجن دانه كان شك إنه قطعا من إنجيجنده إكم بيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
حديث القربا فوي ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ದನ್ನಾಶೆ ಹಸಿಗಣುಗ ತೆರೆಗಾವೆ ಗುಣವನೆ ಎ ಗುಣವಂ ಇಸ್ಲಾಹ್ ವಜ್ಜಕಮಗು ವಜ್ಜಿಯ ಮುಳಿ ಹಸಿಗಣು ಎಕಿ ಏಕಚಕಂ ಇಸ್ಲಾಹ್ ವಗೆಂದಾನೆ ವೈದಾ ಫಸದತ್ ಫಸದ ಜಸದು ಕುಲ್ಲು ಅದಿ ಎ ಗುಣವಂ ಫಸಾದ ವಜ್ಜಕಮಗು ವಜ್ಜಿಯ ಮೀಹಾಗೆ ಹಸಿಗಣು ಎಕ್ಕೋ ಫಸಾದ ವಗೆಂದಾನೆ ಮೀಹಾ ಎಕಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗೆ ತೆರೆಗಾ ಗೆಲ್ಲಿಗೆಂದಾ ಮೀಹಕಮಗು ವಾನೆ ಮೀಹಾ ಎಕಿ ನತಿಮುಶುಮುಗ ತೆರೆಗಾ ಗೆಲ್ಲಿಗೆಂದಾ ಮೀಹಕಮಗು ವಾನೆ ಮೀಹಾ ಎಕಿ ಅಣಕಾಗ ಗೀಬ ಬುಣೆ ಅದಿ ಅಣಕಾಗ ಮುಳಮಸ್ಕಮುಗ ತೆರೆಗಾ ಗೆಲ್ಲಿಗೆಂದಾ ಮೀಹಕಮಗು ವಾನೆ ಮಿಹುರಿಹಾವಸ್ ಕಮಕಿ ಎಕ್ಕಲ ಹಸಿಗಣುಗ ಮಿವಾ ಗುಣವಂ सीधा नूमगे सौबुं ए गुणवं रंगलो नूमगे सौबुं एहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसुल कुर्बा फवानी अला व इन्न फिल जसदि मुद्गा इदा सलहत सलह अल जसद कुल्लु व इदा फसदत फसद अल जसद कुल्लु आदि ए फासिद वजकम गोजिया मूली इंसानागे हशिगंडु फासिद वगे हिंगे अदाने अला वही अल कल्ब दन्नाशे ए हिते एहिं हम ರಂಗಳುವಾಯಿರ ಮೀಹಾಗೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಅಮಲ್ ತಕೆ ಸೀದಾ ವೆಗೆಂದಾಣ ಏರುಂಗೆ ಮೀಹಾಗೆ ಹಿತುಗ ದೆಕ್ಕುನ್ ತರಿಕ ಮೆ ನೋಣ್ಣಾಣ ದೆಕ್ಕುನ್ ತರಿಕ ಮೀಹಾ ಕುರ ಅಳುಕಮಗ ಹಿಮೆನೆ ಜಕಮಗ ವಜ್ಜಿಯ ಎ ಕುರ ಅಳುಕಮಕಿ ಬೇಕಾರ ಅಳುಕಮಕ ವೆಗೆಂದಾಣ ವಖದಿಮ್ನಾ ಇಲಾ ಮಾ ಅಮಿಲು ಮಿನ್ ಅಮಲಿನ್ ಫಜಅಲ್ನಾಹು ಹಬಾಅನ್ ಮನ್ಸೂರಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರ ಬಾಫವಾನಿ ಮೀಹಾ ಕುರ ಎಮ್ಮೆಹ ಅಮಲ್ ತಕೆ ತಿಮಂಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಬಲ್ಲವಾ ಏಯ್ ತಾಕುನ್ ಜೆ ಎಚ್ಚೆ ಗೊತುಗ ತಿಮಂಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎದ್ದೆವಿಮೆ ಏಯ್ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿಕ ನೆತಿ ಆದಿ ದೆಕ್ಕುನ್ ತರಿಕ ಮೀಹಾಗೆ ಹಿತ ವನುಮ್ಗೆ ಸೌಬಂ ಎಹಂ ವಿಮಾ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿಕ ಮಕಿ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ ಕಮಕಮ ಅಳುಗೊಣ ಮೆನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ಆನ ಆದಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಸುನ್ನತುನ್ ಸಾಬಿತು ವೆಗೆಂದೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಸೂರತುಲ್ ಬಯ್ಯಿನಾಗ ವಹಿ ಕುರಬಾ ಫೌನಿ ವಮಾ ಉಮಿರು ಇಲ್ಲಾ ಲಿಯಅಬುದುಲ್ಲಾಹ ಮುಖ್ಲಿಸೀನ ಲಹುದ್ದೀನ್ ಎಮ್ಮೆಹ ಬಾತಲು ಗೊತ್ತಕುನ್ ದುರುವೆಗೆಂಬ ಹಾಲುಗ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿಕಮ ಯಕುಗ ಅಲ್ಲಾಹ ಅಳ್ಕೊನ್ ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಮೆನುಯಿ ಎಬೆ ಅಮಿಹುನ್ನ ಅಮರುವೆಗೆನ ನುವೆ ಅಳುಗೊಣ ಮೆ ವರಗಿನ ನಮಾಜ್ ಕುರಾತಂ ದೆಕೆಂ ಅಳುಗೊಣ ಮೆ ವರಗಿನ ಸದಗಾ ಕುರಾ ಮೀಹುನ್ ದೆಕೆಂ ಅಳುಗೊಣ ಮೆ ವರಗಿನ ಹಜ್ಜಂ ಉಮ್ರಾ ಅದ್ದ ಮೀಹುನ್ ದೆಕೆಂ ಎಹೆ ನಮ ಸೆಬಾ ಮೀಹುನ್ ಮಿಕುರಾ ಅಮಲ್ ತಕುಂ ಎಬಾ ಮೀಹುನ್ ಕುಫಾಹ ತಕುಂ ಎಗ್ಗೊತಕ ವೆಸ್ ದುರನ್ನು ಕುರೆ ನಮಾದಕಿ ಖಾಸ ಗೊತಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕೀರ್ತು ಕುರ್ಆನುಗ ವಹಿ ಕುರಬಾ ಫೋನಿ ಇನ್ನ ಸಲಾತ ತನ್ಹಾ ಅನಿಲ್ ಫಹ್ಶಾಇ ವಲ್ ಮುನ್ಕರ್ ಅಮ ಕಶರು ನಮಾದು ಮೀಹಾ ಫಾಹಿಶ್ ಕಂತಕ ಮುನ್ಕರಾತಕುನ್ ದುರ್ ಕುರಾನೆ ಎಹೆ ನಮಸ್ ಎ ನಮಾದು ಏಗಾ ದೆಕ್ಕುನ್ ತರಿಕಂ ಎಕುಲೈಫಾ ವ ನಮಾದು ಹಮ ಯಕೀನು ವೆಸ್ ಮೀಹಾ ದೆಕ್ಕುನ್ ತರಿಕಂ ಎಕುಲೈಫಾ ವ ಕಮ್ ಗವಾನ ಮೀಹಾ ಫಾಹಿಶ್ ಕಂತಕ ಮುನ್ಕರಾತಕುನ್ ದುರನ್ನು ಕುರೆವೇನೆ ಅಮ ಕಶರು ಮೀಹಾ ಕುರಾ ನಮಾದು ಏಯ್ ತಿಮಾಯಕಿ ಮುಜ್ತಮೌಗ ನಂಹಿಂಗ ಮೀಹೆ ಕಮಗ ವಾತಿ ತಿಮಾ ವರ ದೆರಕಮಕ ವಾಣೆ ಮಿಸ್ಕಿತಂ ಅರಾಫಾ ಮೀಹುನ್ನ ನುಫೆನುಮು ಎಹೆಂ ವೆಗೆಂ ಎಗೊತಂ ಎನಿಯತುಗ ಮಿಸ್ಕಿತಂ ಅರಾ ಮೀಹಾವೆಸ್ ಫಸ್ವಗುತ್ ನಮಾದು ಕುರಾತಂ ಬೈಫಾರ ಫೆನಿಗೆಂದಾಣ ಎಹೆ ನಮಸ್ ಏನಾ ಕುರಾ ಅಮಲು ಎಗೊತಕ ವೆಸ್ ಏನಾ ನುಬಾಕಂತ ತಕುನ್ ದುರೆನ್ನು ಕುರಾನ್ ಏನಾಗ ಹಿತುಗ ಏನಾಗ ಅಹುಂಗ ಮಚ್ಚಂ ಒಯ್ ಹಸದರಿಕಮೆ ನುಫಿಲಾನೆ ಏನಾಗ ಹಿತುಗ ಏನಾಗ ಅಹುಂಗ ಮಚ್ಚಂ ಒಯ್ ಜಾಸೂಸ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಹಿತೆ ನುದಾಣೆ ಏನಾಗ ಹಿತುಗ ಏನಾಗ ಅಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ರುಳಿವೆರಿಕಮೆ ಫಿಲಾಗೆ ನುದಾಣೆ ಏ ಕೀವೆಗಂತೋ ಉರಿಹಾ ಸಬಕಿ ಮಿಬುನಾ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿಕಂ ಏನಾಗ ಹಿತುಗ ನೆತೀಮಾ ಶೈತಾನ ಐವನಿ ಅಳುಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಗಫರದ್ದು ಮಟ್ಟಕ ಹುವಾ ಕುರವಾಫ हुआ कफ़ा शैतान आयवानी फबिइज़्ज़तिका लउग़ियन्नहुम अजमईन इबा अल्लाह इज़्ज़त गंदी हुआ कफ़ा बुनमे एबाम हुं एम्मे मगफ़रत दा हुशिमे मगफ़रत दा मट्टका एम्मे फुरतो बेणु वणी मीहा गे हिं हला कोल मट्टका मीहा गे हितुगा व इख़लास तरीका नफी कोल मट्टका एहम वीमा मीहा गे बेरफुश गे अमल वर रीत वेगन दान एहनम सेना गे तरफुश गे अमल मुलिम बातुल फावनी एना की मुनाफिक कंग एकुले फावामी है एहनी एना गे इख़लास तरीका नतीमा एहम वेगन अल्लाह सुब्हानहु व तआला मीहा वर कीरत कुरान गा वही कुरबा फमियोनी अदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब कुरबा वही कुरबा फोनी कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन कलेग फानुस विदाल वाशे बैफार औ में नहीं वेदान ए अलगोन में एकन एकम के इखलास कर कम की एम्मे दति उंदगु कंता एकंತ ರಂಗಳ ಕುರ್ ಮಟ್ಟಕ ನಬಿ ನಫಸ್ ಏ ಉಂದಗು ಕಮ ಕವಾತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎವನಿ ಕಿರ್ತು ಕುರ್ಆನ್ ಗ ಅಮರ್ ಕುರಬಾಫಾ ಕುಲ್ ಕಲೆಗ್ ಫಾನ್ ವಿದಾಲ್ ವಾಶೆ ಇನ್ನಿ ಉಮಿರತು ಅನ್ ಅಅಬುದಲ್ಲಾಹ ಮುಖಲಿಸನ್ ಲಹುದ್ದೀನ್ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗ್ ಫಾನುಸ್ ಅಮರು ಇಫಾವನಿ ಇಖಲಾಸ್ ತರ್ ಕಮ ಕೋ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳುಕಂ ಕುರ್ಮಶೆ ಇಖಲಾಸ್ ತರ್ ಕಮ ಕೋ ಕಲಾಗೆ ಕುರಾ ಎಮ್ಮೆ ಕಂತ ತಕೆ ಕುರ್ಮಶೆ ಎಹನಿ ಇಖಲಾಸ್ ತರ್ ಕ ನತೀಜೆ ಕಮ ಗವಾನಮ ಶಕ್ಕನ್ ಗೊತ್ತು ಗಾಳು ಮಿಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಫನಿದಾನ್ ವರ ಮಾ ಸಿಫತಕೆ ಬೇರ್ ಫುಶುಂ ಬಲಾರುಗ ವರ ಮಾ ಮಿಹೆ ವತರ್ ಜಹಾನ್ ಎಹನ್ ನಮಸ್ ಏನಾಗ ಹಿತುಗಾವನಿ ಹಸದ ವರಿಕಂ ಏನಾಗ ಹಿತುಗಾವನಿ ರುಳಿವರಿಕಂ ಏನಾಗ ಹಿತುಗಾವನಿ ಅದಾವತ್ ತರಿಕಂ ಏನ ರಗಳು ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಮೀಹಾಗೆ ವಾಹಕ ತೈಕಿವಿಸ್ ಎವ್ವಿಸ್ ಏಯ್ ಕನುಲಾ ವಾಹಕೆ ಕಮಗ ವೆಗೆ ನುದಾನೆ ಸುಮ್ಮುಂ ಬುಕ್ಮುನ್ ಉಮ್ಯುನ್ ಫಹುಂ ಲಾ ಯರ್ಜುನ್ ಬಾಮಿಹುನಕಿ ಬೀರು ಮಮ್ಮನು ಕಣು ಬೈಕಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಿರ್ತು ಕುರ್ಆನ್ ಗ ವಹಿ ಕುರ್ಬಾ ಫೋನಿ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಎಂಬುರಿ ರುಜುಅ ನುವಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗೆ ಆಯತ್ತಂಗೆ ಬಾಮಿಹುನ ವಿಗನ್ ದಾಹಿಂದುಗ ಕಂ ಫತ್ತಕಂ ಬೇರು ಕುರವೇನೆ ಎಗ್ಗೊತಕ ಸೇಗೆ ಮಂಫಾಅನ್ನು ಕುರಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗೆ ಒಡಿಗೆ ಮಾಕಮಗ ಹೇಕಿತ ಮಿ ವಜೂದುಂ ಫೆನ್ನರುಗ ಏನಾಯಕಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮಕಂ ಎನುವಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಒಡಿಗೆ ಮಾಕಮಗ ಹೇಕಿತ ದಿರೆಯ ದುವಾಲು ಏನ ಕುರ್ಮತಿಂ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಾರುಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮಕಂ ನುವಾನೆ
لهم قلوب لا يفقهون بها الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن وحي كروا فوني إبام هنا هتك في إكما هتكون إبام هنا كنويسني حق بس نويسني حق إبام هنا وكيكو كنا كنينجي لهم معيون إبام هنا لو تكفي لا يبصرون بها إبام هنا كرانغلو حق نفنا نيجين ولهم آذان إبام هنا كم فتكفاني إهنما لا يسمعون بها حق كم فتكون نيفيني أولئك كالأنعام الله سبحانه وتعالى وحي كروا فوني إبام هنا كي نعم سوفي فدايتشك نعم سوفي فدايتشك إبام هنا كي رياض وال إبام هنا الله وديكم واكمك هيك تانغ بدكوي رياض وال كيرت قرآن آية تانغ إبام هنا أدو إيوه إهنما سبام هنا إيمان كم كوريا كنودة إكمك مؤمنون مثال الله سبحانه وتعالى جسوا فوني وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا مؤمنون مچن الله سبحانه وتعالى آيات تكيوه هندوغا إبام هنا إيمان كان هردنا وجندانه ඉතුරු වෙගෙන් දාන්නේ එහෙනම් මිබෑමි හොනකන් අඩෙන්නේ වෙන්නේ හේවච්චන් අඩෙවස් නී වෙන්නේ සිකුණියකුන් හේවච්ච විස්නෑවස් නුගන වෙන්නේ ආදි හේවච්ච නුවස් වෙන්නාන උලායික කල් අන්ආම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරබා ෆෝනි එබෑමි හොන කියයි නාම් සූෆි ෆදෙච්චකේ අලුගොන් මෙන්න වරක් ගිනා ෆෙනේ වා හේවබස් බුණා මීහුන්ගේ අඩුවසිවේ එහෙනම් අලුගොන් මෙන් බේන මෙන් නුවයි ගේතෝ ඒ හේවබස් තක අමල් කුරාක කීවෙගන්තෝ ඉඛලාස් තරිකම නාදේ ඉඛලාස් තරිකම හම අවමා එකීගා කාබ ෆාංගේ බහ කබූල නුකරවෙන මාම ෆාංගේ බහ කබූල නුකරවෙන එයි අල්ලාහ් උරදුම ගෝවාල ඉජ්ජකම ගවානම ආදි එවස් එකවරේගේ බහ قبول نكروين الله سبحانه وتعالى فتا إكلام رسوله قوي أي إبا ميهون قطك بيجن داني أي فريه من عمل كرم روح جوش كل بيجن داني هم أنا إخلاص تركن أو ما أكيجا أولئك كالأنعام إبا ميهون كي أي نعم سوف فدتك كما الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن وحي كربا فوني أدي إنه يجت بل هم أضل adi e vorose ba mihun wani magufre difa baige gotuga ki vegan tala ge ayatan ba mihun kuri macha genewe hinduga ege sabun iman kan ituruge nudani timage amal tan islahu ge nudani ki vegan to nudani e ikhlas tarikan netumge sabun ikhlas tarikan ekulefa wanama shakkenna gotuga ehem vegan nudan ikhlas tarikama ekuga menui tima kiya la ilaha illallah ge mi kalimas allah balla odiyen nugannawe ehem vegan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hadithul qurba fani man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala janna egotaka bes dulun silsila film tawga kiyalo egota kiyalo makonne suwarge kan nudani ngeto algon menne enge film tawgeya adi silsila show tawga waragina film raudinta eba kiya la ilaha illallah mistakuna dekumattaka ehenama sebami hun kiya la ilaha illallah ga sawbun ebami hun kiya muslim kama algon men mes nudeken khud algon menne qabul nukure algon menge he isme qabul nukure silsila film tawga la ilaha illallah kiyalo makun miha islam wegen danaka ehenama algon menge rasul mioni bayan ko dewafa asharta ekkon algon la ilaha illallah kiya fikam gojia den algon menge e la ilaha illallah allahumma nabi haggogen algon be ilaha ko nekama algon men ehekiwa hekiun algon menne faida qurani erun ehenun kam gojia faida nukuran man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala janna ikhlas tarikama ko kiya fikam gojia den suwargo annani eggotak ikhlas tarikama neti dekkun tarikama ekuga nuwata tima duniya manfa'a hodumattaka e kiyalu makun suwargo kan nuwannan e algon men emmes qabul qurate edu haqiqate ehmima salafu salih wara masay ko fawe ikhlas tarikan bamunge hitun shaytana nigula nuganeveto efeni wada noni kakoto abdullah ibn mubarak al imam al mujahid feni wada noni abda sulaimani vidalwani timmen efahar ruminna da kola hangurampur mattaka nukutime ehinduga timmen men tere wara wargoda fahulawala ko nukute nukume ruminge ta bayaku ena maraliye ehinduga timmen men ka negune e kaku kame ena huri munu niwa ko gene delo ekani fennan huri ehinduga timanna men tere miha ko nukume gos enage munu gawa foti ko nattalumun den timanna men enguni ei abdullah ibn mubarak kama etanan ishara kuraba al imam ibn jawzi vidalwani انظروا الى هذا العبد المخلص بلاش مي اخلاص تري علايا ميستكون انا جهاد قراتم بلوا اكوغا اول اكورين انا جهاد قراتم بلا اي تعريف کو سنا کیافا ادي ایک سبب انا کے ایمان کان نوت انا کے اخلاص تري کن نتیوگن ہنگا دانتی انا ایونی مونوس فروافه مون فرواگن جهاد کربینگے تو کیوگن تو اخلاص ترکم بیروتوگن ہننویتی ehmega salafus salihun re alkomuga kanta kurava goten evves mihaka engigene nuenge to adu eveni getakun kirit kurava adu eveni getakun ro adu allah munaja dannawa adu ehen evves echen adu evigene nude ebe mihun wara sirriyatuga ekanta kuramugen diye ekotakas mihunaka dekun tarikamuge shuure dekun tarikamuge hiten ebe mihun nugengule ehem wegen ebe mihunge amal taka behe gotun miharuge professor kamgawa ibrahim bin amir ruhayliya hushaluni موضوع كي أي سلف الصالحون رياض والو عملتا ويدال وني مي ورن ودغو كمكه ehni سلف الصالحون عمل كفا وني ورن اخلاص تر كما اكوge مي سكون دك مكانوله
ehmegen waran undagu mawdu'a kemi kifegan to undagu nuani emme was masay kuram gendiyai Allah hatta kura kamegga ehen evves mihaka dekkun tarikame ega nuhimene veto ehmegen ingeto imam Junayd vidalwani ikhlas tarikama ki alaya Allah demeduga wasirreke evves malaikataka engiren nuwe liumattaka evves malaikataka engiren nuwe adi engiren nuwe evves shaytanaka fasada kollumattaka evves shaytanaka fasada kollumattaka engiren nuwe ehmegen shaytana la'ana alladhi iblis emme maghfiratu mattaka huwa kuriruga istisna kurang majbur wi ikhlas tari altakum Allah subhanahu wa ta'ala ekan angawa wahi ko afoni fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in iba Allah izza gandi huwa ko fa buname iba emme maghfirat dahu shime adi efoga kiketo e shaytana bunan joni illa ibadaka minhumul mukhlasin ay iba Allah ge altakum gateren ikhlas tari wi alum menuye adi was Allah subhanahu wa ta'ala wahi ko ba afoni inna ibadi laysa laka alaihim sultan timan Allah ge ikhlas tare alunga machaka kaliyakan ebbes bare no forwene shaytana ka bare no forwene ngeto algon menge amalta ikhlas tare kama ku kuram fashafi kam gojja shaytana algon menge kiban durwegen dan ehem wegen Umar ibn Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul quran ki keto magen ikhtiyar ko fikam gojja emeuga wa shaytan tabes birun filanduwe ei ikhlas tare kam miha libij kam gowanama shaytana kan ebbes bare no forwene shaytana kan ebbes waswahe no dewen shaytana kan nubunwene bala she kalege akha ena aguwattala masay kurashe ena ki ei wara kuriyadda miheke ehmima ena wattala masay kuran jehene ena hila egota diya dige nuwane hasada wari kam nuwadden shaytanaka ikhlas tari alage hitaka shaytana ge machakan evves bare no forwen inna ibadi laysa laka alaihim sultan timang Allah ge altakun ge machaka egota ka ves kale e shaytana kaliyakan egota ka ves bare no forwene ei ikhlas tari kan algo men hodaga no to masay kurambi ei ikhlas tari kan algo men libeto masay kurambi ei ikhlas tari kam ko algo men namadu kurakam ge wanama Allah subhanahu wa ta'ala ge wahi basful إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هم كشور النمادو ميها فاحش كنتك منكرات كندور قرآن إيه وحي بس فلو أرجو من متشا تطبيق وكن هذه إيه تدوك أرجو من عمل تكون في نجندان عمل تكون في نجندان يجتو إيرو أرجو من قرآن نمادو أرجو من فاحش كنتك منكرات كندور قرآن إيرو أرجو من قرآن نمادو أرجو من إمها منكرات كندور قرآن أرجو من نكي ريبة أخلاق جبرية كمان hadane algon men naki ehmi unan hekon hita hebas buna adi ogatari mi hekamga hadane ehnamas enama algon men mi korevene ki ikhlas tari kama ekonu ikhlas tari kamga kan ega ekulaifa wa kamga wanama algon men rasula algon men lobwete rasula muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam enama du kurmatta kalon men angwa fa gotan algon men enama du qur'ani vis ikhlas tari ka ekulaifa wanama allah ge rasula ngurati ge enama de nu qur'an hadithul qur'an fa ni ki keto sallu kama ra'aytumuni usalli صلوا كما رأيتموني يصلي تبامهم تمن كذا نماذ قرآن كو دغبتا نماذ قراشة ألقون منا إيجوي بني كيرت مورت صحابين ألقون منا هم جنست بافا ألقون منا إيجوي بني سلف الصالح عند إمام ألقون منا هم جنست بافا إبه فلونجة فوتهوجا إكان تباني بيان كريفا دين ألقون منا ترين إبس ميها كنبونه ونيجتو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نماذ قرآن كو دغبا ألقون منا هم كان نتي أسفة ألقون منا هم أسفة وين ehnames ada hame algon menge terega lifa fotta ki daliluga macha mabada buro lifa fotta kamaga nuati algon menna fenifa wani hame kan divhe bahun alifa wa routake nuata divhe bahun battan kuraifa wa furiha ibaratake egotaka ves hukume gennawafa ege macha ka rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ge hadise nuata kiritu qur'an ge ayat lifa nuane mi fada halata ge algon menge emmenge macha wajibe fa wani algon menna kiritu qur'an ge aya ive hinduga adi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ge hadis tan ive hinduga sami'na wa ata'na adu hafi men kiyam wajame bunafa kirtu qur'ana ruju'u adi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ge hadis tak ruju'u ay ikhlas tarikan ham kodde war bod dalile mifadan alumen kanta kurave kam ge wanama hama aden ivera ega dalil hoduma masay kurave kam ge wanama aden ivera ay rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ge basfurta kun sabito adetto nuata nunto ehma masay kurave kam ge wanama algon mege terega miyo ikhlas tarikan alawegen dan hituga wa ikhlas tarikan हम यकीन में से उफेदी जे कम गोजिया ए आलावे जे कम गोजिया ए गदपुर जे कम गोजिया हम यकीन में अलगण में अमल त सीधावे अलगण में बसवे सीधावे अलगण में कुरा एम्मे हा कंत तक रगण वगन दान अलगण में मुज्तमा के तेरेगा सुलह मसलस कं आलावे के हिंगा दान एरुं एकक बस मसके नु कुरान नसीह दिन के नियतुगा अखागे अगवट्टाल मट्टका जति मी हके वायरा तिमन वरगिना नसीह दीफी में एगो तक सेना कबूल नु करे तिमन दक्का वाहके तिमन ने एना कोचिंग है किया देनी तिमन ने एना बुर मा मोले mifada bastaken alumen ikhlas ter wejje kam go wejjiya eggo takabes ivigena nudan ehem wegen salafus salih ge ilmari midalu wani kiketo emme undagu kamaki ikhlas ter ume ege ajru swara bodu wegende qiyamet duhu
arshige hiyaw hay kan libe hay bayge terega himene e bayaki ei emiha kanatun kura sadaqa wata ves nege ha sirrun kura miha sirriyatu ga ekanta kurumun ikhlas terikan ega emeni fawale bodukamun Allah subhanahu wa ta'ala efada nurakkater duwa heggaves ena eki naja kurwa mihunge terega labwa adi ena ki ei kamyab libugwa mihunge terega labwa ingeto Allah ge arshige hiyaw hay kan nun hen evves hiyaw hay kam nuwaduhun Allah subhanahu wa ta'ala hiyaw hay kan eba devwa mipuna ikhlas teriyaya हम एगोता मी हा कुरा अळकंत तवेस इखलास तरी मी वरकुं ए बदे मतियोरेगे अजर मतियोरेगे बदे अजर उफलिगे बदे एना कदर व सुफलिगे बदे एहम वेगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला अळतकुं कुरवा एम्हा अमल तक मियोनी हमजसवा निम मुवाफा अजर वस कडाळुवा निम मुवाफा हम एकणी एम्मे कमे ए कोन कमे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करवा फनी कुदसी हदीस गा मिवनी कुल्लु इब्न आदम लहु कुल्लु अमल इब्न आदम लहु इल्ला सौम आदम दरिया कुरा एम्मे अमल तक बनी ए नाशे रोद मेनुये फइन्नहु ली व अना अज्जी बि फइन्नहु ली व अना अज्जी बि ए रोद वनी तिमं अल्लाह शे ए अजुर देवानी तिमं अल्लाह है कीवेतो मीहे रोदन हुरिकम गावेस एवेस मीहे का नेगेन एगेन तो एवेस मीहे का नेगेन हो बुना फिकम गो जिया मेनुई बुनीमा नूनी नेगेन एगोतक वेस एना होरी रोदेशे එහෙම වෙගෙන් ඒගේ අජුර මතවරගෙන් දනි ඒකී වෙතෝ ඉඛලාස් තරිකන් ඒගා හිමෙනි ෆාලේ බොඩකම එහෙම වෙගෙන් අංහෙන් කමලුම් මෙස් ගේගා එකමලුන්ගේ නිදා කොට්ටිගා නමාදු කොෆිකම් ගෝජියා එහෙන් කොට්ටිතවගා නමාදු කුරා කුරුමබරවෙස් දීනා හේවකන් එකමලුන් රිබිගෙන් ද ඒකී වෙතෝ ඒගා ඉඛලාස් තරිකන් හිමෙනි ෆාවාති එහෙම වෙගෙන් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් රුක්රවා ෆෝනි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කුරිෆුල් මච්චංගා අංහෙන් කමනායක මුඛාතබ් කරවා කඹුලේගේ ගේගා කොට්ටි කොල් තෙරේගා කුරවා නමාදු හේවකන් බොඩෝගෙන් වේ කඹුලේ මිමිස්කෙ තතිමන් කදෆානුගේ මිමිස්කෙ අස් කුරා නමාදු වරේ ඒකී වෙතෝ ඒරු දෙක්කුන් තරිකම හිමෙනි ෆානුවානේ ඒරු මුස්තමග තෙරේගා තිබේ මිහුම් බලානති අමාෂාඅල්ලාහ් මීනකේ කොම්මෙ ෆාරක් නමාද දා මීහකේ ෆසගුත් නමාද දා මීහකේ වෙස් නමාද නුවට්ටා මීහකේ මිෆද තාරීෆ් ත බේනු මෙදානති ෆාරක් ගේන හිඟා ෆගොස්සන් ෆස්ෆාරුස් එකම ගේගා නමාද කුරා මිහ නමාද කුරා කැංගේනතෝ නේංගේනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දරොඩිගම් වානි එවස් මීහකේ රිවති සනායන් එවස් මීහකේ රිවති බහක බේනු මෙනුවේ හැම එකණ බේනු වනි ඉඛලාස් තරියා බේනු වානි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අජර් الله سبحانه وتعالى کے رسوم الله سبحانه وتعالى کے اجر یا ثواب منفع ایک بس فراتکم بین منوان ایک بس فراتکم فیسا ہے روایت نام ہے روایت تعریف ہے روایت ثنا بین منوان ہم ایکن بین وانی الله سبحانه وتعالى کے حضرتوں درم یا ثواب بین وانی ایک بس میہ کے درم یا ثواب بین منوان ایک بس میہ کے اچ بین منوان ہم ایکن اینا بین وانی الله سبحانه وتعالى کے درم یا ثواب الله کو اجر ٹکا ہے نا قرا ہریہ کم قرانی اہم جکم گو جی ہے نا قرا عمل تا اینا ورن اگو بڑو جواہر تک مستقبل گا گنس دینے ادی قیام دون عمل تاگ سبون اینا نرکا متی کرے میہنگ تیرےگا وانے اے اخلاص طریقن عمل تاگ تیرےگا ہمیں جکم گوانم اے نون کم گوجیا ہم یقین میں سینا کرا ایوس عمل اللہ سبحانہ و تعالی بل اودی نگنوان اخلاص طریقن ہمن مکی کم میں لازم صفیں ای کرا کم میں عمل گاوس نماز گاوس رودا گاوس زکات گاوس زکات دینم گاوس ادی حجوم گاوس اخلاص طریقن ہمیں فوان اخلاص طریقن ہمیں فوان جہنے اخلاص طریقن نو ہمیں جکم گوجیا دیکھن طریقن اے ہتو تیرے ودگن دان ایرون مسای قرآنی حجر الاسود گاس بستی فاس بنان تیمان تیم فار حجر الاسود گا بستی فی میں ایوتی دکن ترکم ودفا اللہ گڑ تکن نے ایوتی دکن ترکم ودفا اے بنونی اللہ ٹکا کوری اخلاص ترکم قرآن جے اڑکم می کوری تیمان میستا کونگے ریوتی نang ہودو مشے اس می بنانی کی کہ بنانی حجر الاسود گا تیم فار بستی فی میں نوتا حجر اسماعیل ترے گا تیمان میون ورکا نماز کوری میں اے نبنا کم گو جیا تیمان نتا ہورگن وارا ریچن ہورفا فوٹو نگا فاس دکانی می ہونا میوس اخلاص طریقہ نفی کرمٹکا شیطان جہا مڑتے کے ماویگم واخنے اڑگن میں ہتکن اخلاص طریقہ نفی کرمٹکا شیطان جہا مڑتے کمی اڑگن میں نو سنگینے ایتی جہا مڑتکا ایک گو تکا نو سوسنے ایکی وے وارم موڑ فراتے وارم موڑ چنگے موڑ وگے نونی بایک مگن فرد دینے اڑگن میں ایم مغفرت دا ہمتی بھی کی وگن تو اے موڑ چکا بات ملائکۃ کو گیا سڑفاوے ملکوتی عالم اس بلا فاوے آدی ویسے ہر عمر نیگے تک کم انگفاوے اڑگن میں لینارتا ہوگا لے دور کرا فدن دور کرے اہم بھی اڑگن میں مغفرت دینی اڑگن میں ہتو گا ہنگا کانت توسنگے اخلاص طریقم فیوا ایبے شیطان کنے نیگے اخلاص طریقم اے ہلا کول مٹکا اہم میں اخلاص طریقم کی وارم مہم اڑکم گئی اخلاص طریقم انولا ایبس اڑکم اللہ سبحانہ وتعالی بلا اودین نگنوان فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا قیام دون اللہ سبحانہ وتعالی بدل کرن ایدے فرات وانما تی امها لوبتا خونگے ترین اوتی ہیولفا صالح عمل کرن
hewlafa salih amalaka amalwani ega ikhlas tarikan himanifa winama ikhlas tarikan ega himanifa nuwanama ei yebbes hewlafa salih amalaka nuwan Allahu qabul kurava amalaka nuwan Allahu emme amale bes mihege faratun qabul kurava fikam gwanama ege manati befon nangilabwato Hasan al-Basri vidalwani timannage faratun emme amale bes Allahu qabul kurava fikam timanna enge kam gwanam den timanna eduni marwashe den timanna edeni marwashe beenman nune duniyaga hunnaka ehni Allah subhanahu wa ta'ala kirtu qur'anuga wahi kurava foni inma yataqabbalu Allah minal muttaqin हम कशोर अल्लाह कबूल कुरवा कं कशोरी हम एकनी तकवा वेरिंगे फरातुन्ने अल्लाह बिरतवा मिहुंगे फरातुन्ने एकलांगे अमृत का फुरिया में बोलमा केमवा मिहुंगे फरातुन्ने एकलांगे नहीं तकुन दुरवा मिहुंगे फरातुन्ने अल्लाह अमल ता कबूल कुरवानी ए हद्दवागे गुळवा बल हटवा इला अळमेन्न की अळमेन कुरा अमल तंगी बा अल्लाह के हदरतुगा मकबूल वेगम वा बैकम गलवांदे अळमेन्न की हे अमल ता कुरा लोबिवा अदि हे अमल ता कुरमुगा रिया दुआ लिबा अल्लाह के तौफीक यदिगे बा अल्लाह के हदरतुन दुआ दन्नवा बैकम गलवांदे अळमेन्न की हे बस कानुला अडवा अदि ए आयगोतन अमल कुरा बैकम गलवांदे मिहा साबुन दे अळगोन में हुळवादानी सवाल तक फुर्सत सवाल वजकम गजिया सवाल करंबी सवाल की नमादं अरा मीहुंगे तेरेगा बय मीहुं सिगरेट बुइम फहोगा मिस्कितं ए बारे ए मीहुंगे गैंग वारा नुबा वसवेस दुआ कम गजिया हम यकीन वस नमाद कुरा मीहुन वस उंदगुवाने एहम बीमा ए कोंखाद कमेत्तो इस्लाम दीनुगा शक्कन गोतुगा सिगरेट की ए ड्रग्स की मी बप्पा कम गजिया सिगरेट की मी मम्मा ड्रग्स मग फೈ ಕೊದ್ದೆ ನುವತ ಡ್ರಗ್ಸ್ की ए मम्मा कम गजिया सिगरेट की ए बप्पा सिगरेट बो मीहा एमे फहो निमिगंदानी ड्रग्स निमिगंदानी किनो एमे फहो एना अमिल्ले मारोगंदानी सिगरेट की हकीकत बुणा कमोजिया मियदु इस्लामी उम्मत दिमा फवा एमे बडु ए वबा एमे बडु ए मुसीबांगे सिगरेटुगे दळागा जहिगें ए अवागा जहिगें ए अवामंदुरुगे फातुन दुआ जुआन कुदिंगे आददु अळुगमे मुज्तमा तेरेगावस गा गणक बुणा कमोजिया मी कुड़ा मुज्तमा तेरेगावस 30 हास ए बुळे जुआन कुदिं मुस्तकबल ग जील एबेगे अम्मती गावा जुआन कुदिं एकुदी म्यूळन अळमे मालेगा म्यूळन गा गणक हद्दिया हास वर मीहु म्यूळन एगे तेरेगा जुआन कुदिंगे तेरेमस मी वबागा जहिफे बुळे गा गणक बुणा कमोजिया फन विहिहा 30 हा दे तेरेगा आददे सिगरेटुगे वबागा जहिफा मुळी आदद बलाफि कमोजिया वर बोडु आददे कम एकमुगे खास बेफळु विदाळ फेवे जुआनु में से तेरेगा जहिफावानी मुस्कुली में से तेरेगा जहिफावानी अदि कुड़कुदी में से तेरेगा जहिफावानी अदि कियतो अळगोण मेंगे मम्म में से तेरेगा जहिफावानी सिगरेट बुइमा की ए हुरिहा बुद्धि हम जहिफावा एम्मे में से बसवागतुगा ए कंडेಳಿಗೆ मीहा ಗೆಲ್ಲುಂದೆ ಎಚ್ಚಂಗೆ मीहागे सिकुंडीगे बार कुड़कोद्दे एಚ್ಚಂಗೆ मीहागे नारतोगे बार कुड़कोद्दे एಚ್ಚಂಗೆ मीहागे सिखत वार निकमति कोद्दे एಚ್ಚಂಗೆ मीहागे हितुगे हिंगुन निकमति कोद्दे एಚ್ಚಂಗೆ मीहागे हुरिहा सिखत मुड़ी ओवरऑल सिखत वार बड़ ಗೆಲ್ಲುಂದೆ एಚ್ಚಂಗೆ अदि एगे इतुरंगे एत बैवर कैंसर तक जसवा एते मीहागे अंगागे कैंसर कारुगे कैंसर फुप्पा मेगे कैंसर आदिवस एतंग एत कैंसर तक जसवा देचे मिवरे नो गेतो सिगरेट बोइंग सब मियदु WHO इन हाम को फावे बंडुगावा अंगे मीहागे बंडुगावा दरिफुलबे सिगरेट बोइगे ಗೆಲ್ಲುಂಗೆ बवे अदि कियतो सिगरेट बो मीहा वुरे हकीकत बुणाकम जिया सिगरेटुगे वसदुआ मीहा मा ಗೆಲ್ಲುನಿ ಬೇಕಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದಾಳು ಫಾವೆ सिगरेट बो मीहा वुरे सिगरेटुगे वसजे मीहा मा ಗೆಲ್ಲುನಿ ಬೇಕಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದಾಳು ಫೆ ಸೌಬಕಿ सिगरेट बो मीहा एमे फुरतम केसालिकम गाविस एनागे नेवाला निजाम अदि एनागे फुप्पा मेगे एवा निजाम तम मिवणी सिगरेट बुइमुगे सौबुं गिन दुहा बुइमुगे सौबुं ए कितेम्मे नुबा जहारक वियस ए कोम्मे सोरकं हेनिफा एहनमेस वसदुआ मीहा नुवत वसजे मीहागे हशिगणुगे एतर हशिवणी एकम हेनिफेन्नु එහෙම වීම ඒනාගේ වස්ජාමක සබ මා බඩක් ගෙල්ලුනි බිගෙන්දේ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ಆನುಗ ವಹಿ ಕುರಬಾ ಫೋನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳ್ಗೊಮೆನ್ನ ಖಬೀಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಹತಕಚ್ಚ ಐ ಹುದ್ದ ನುಂಗ್ ತಕಚ್ಚ ಕಮಗ ಲವ್ವಿಕಮ ಯುಹರಿಮ ಅಲೈಕುಮುಲ್ ಖಬಾಯಿಸ್ ಖಬಾಯಿಸ್ ಬಿಕಿಯಾ ಹುರಿಹಾ ಚಂಗಳಮೆನ್ನ ವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹರಾಮ್ ಕುರಬಾ ಐ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಮೆನ್ನ ವಣಿ ಹಲಾಲ್ ತಕತಿ ಕೇವ್ ಅಮರು ಕುರಬಾ ಅದಿ ಅಳ್ಮೆನ್ನ देवाफोनी हलाल तक केवमट्टा का अमर कुलू मिन तय्यिबात कुलू मिन तय्यिबात मिफदा अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही करबाफोनी तिबामिहु हेव रिवेति ताहिर तकति
kaaboleshe ehna salamenna miwani khaba'ith emmeha khabith echitake haram kurwafa ei algon menna gellun deni echaka wati adimi cigarette bo miha engifa nuwakam ga wanames ena aslu ena amilla atun halaku tereng ellalaniye ei huriha buddhiveri mes ebbaswa gotuga cigarette ki gellun de echenge ehem wegen Allah subhanahu wa taala kirtu qur'anuga wahi kurwa fani wala tulqu bi aydikum ila tahluka tibamihum amilla atun tibamihum halaku tereng ellanu lashe amilla atun halaku tereng ellanu lashe amilla atun halaku tereng ellalun kam gawani e cigarette rokoggen e cigarette angaga jahagen ege dunta timage fuppa mesha adi timage hashigonu tere fonwalo ei ega warak gina gellun deni chemicals take ega hamini fewati ega gellun deni warak baawor chemicals take hamini fawe adi hame gota mi echaki anikunna gellun libe eche amilla hashigana gellun de echengei Allahu ge rasula hadisul qurba fawani la darara wala dirar islam dinuga mihaka gellun dinu me besnuwe adi amilla gellun hodaga tume besnuwe mi dalil ge dashum mes cigarette ki ei anikunna gellun de eche adi timage amilla nafsa ves gellun de eche Allah subhanahu wa ta'ala wani ekalange amilla zaat fula aniya amerikan haram kurwafa amilla zaat fula ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi timang Allah wani aniya amerikan amilla nafsa ves haram kurwafa waja'altuhu bainakum muharrama adi tibamhum ge meduga timang Allah ei haram kame gotuga lavwa fime fala tadalamu tibamhum amilla nafsa halaku gellu nudeshe fala tadalamu aniya amer nuwashe aniyawaru maki ei kandelige amina nafsa gellun dinu cigarette poima ki amina nafsa gellun dinu me cigarette poima ki timaga akha gellun dinu me cigarette poima ki timaga darinna gellun dinu me e maasum kudinna kon haggetto timaen oti ekudinna gellun den ekudinge saaf tayru hashiganu halakolu mattaka kon haggetto timaen oti ekudinge saaf tayru fuppa me halakolu mattaka kon haggetto timaen oti eko miwara visna nula engeto algon men visna nula algon men ladarim me sala kollani e dal aladarim bodwegen dani bappage e duntawge terega waki umurakan hame darifulu daira eyan heneni den anekka e darifulu efashani bappa cigarette boy fawa mi hekawati miye de bappage darifulu boni ki cigarette enno ganja boni gaat boni nuwata afihum boni nuwata brown sugar boni bappa feshi cigarette darifulu minimmalani kochakon naru takas e jahani drugs jahagen ay bay fahara wawegen dan nuwata overdose wegen wagutun netigen gade maruwegen kurimatiga tima lobiwa darifulu yoti ewaruwas wegen de eko mi feshi kakuto mi feshi bappe engeto bappe darifulu mikamuge sawbun salamu waka goen nula bappa darifulu kurimatiga mikanta kuramun gendani ege sawbun natija ka wani darifulu boduwegen ekan kuram feshu ei kiweganto was jehi darifulu ekan heni fawani adi ei miru wacca ka wegen dani komme duhuk morning kadalani efada cigarette ko bappe sehen hadani namadan nogot fats namadu bangiyan heluma fawga emme furatans bolani koche cigarette bolani emme furatan bolani cigarette boy lafa midani miskita da mihe kam go jey ha ko madu mihe rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hadith qurba fawni man nakala thawman ingeto ei algon me migengule koche to fiya lonu madu kahalechi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith qurba fiya ya lonu madu kafi miha timam menna ekiga namadu musallaen ennuwa hoshikame ekivegento ei ega wasu hunnati ega dua was baymi huna ei miru haka nuati ega dua wahuge sabun kariga hunna miya ondaguwegen enage namaduga khushuwa terke hinga danati ehmegen hadith qurba fani man akala thawman ingeto e lonumadu kafi miha fala yaqrabanna musallana hada timam menge mi namadu kuratana nannashe ege mane enu gotos nannashe mane ki ewa surya indege nannashe ewas timanaga angan dua indege nannashe fiya kaage nuwata lonumadu kaage ewa suraj kam gojja musalla nannashe miskita nannashe ehme jekam gojja fada miha ka wajibaga mani ewas eme furatam filuwaluma tibe fana ngi wadanna wato alugon menge hama ekan insanuna ka nune ege sabun nubawas duani malaikatun nawse ege nubawas duwe malaikatun naki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithul qurba fani innal malaikata tata'adda mimma yata'adda bihi banu adam ge dariya gelnu libe ondaguwa kantattakun malaikatun nawas ondaguwe malaikatun nawse bondaguwe alugon menna hedi malaikatun samamenna ki namaz kurabwani geto jinni shaytanun ge terega himene mu'minu jinni me samamenna ki namaz quran emi hunna me sawmenga sawbun ondaguwani amina nafsange ba halakut kure amina nafsa gellun deba eves haram kame يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما يتمنى الله قال تكون
e tibamihunga terega haram kame gotuga labwa fime fala tadalamu tibamihun amina nafsa aniya wer nuwashe la darara wala dirara akhunna bas gallu nudeshe al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi muslim miha ki kakuto enage amilla atuge nubakamunna enage duluge nubakamun enage akha salame wegen wa miha cigarette bo miha ge atuge nubakamun enage akha salame wegen veto ena evani ingeto ena ki emme nubami ge terega himeni faena wani e kivegen to algon men dirhudu mataka beenum wani saf tahiru waye ingeto evaves tagayyar qura miha kan ena wegen dani edum ge sawbun edum fodo age kari ge hunna miha ya ek gotakas ladu wechenwe algon ge hagge ke ingeto mi saf tahiru wan algon newalan allah labba fane algon beenu kurmashe kon hagge to libi fawani e tagayyar kon e hala kollam algon gellun dinme kon hagge to libi fawani haram nukura mihun ekam ga dehifawa mi unan ko ba he dalila ki mi haram kurmattaka ko ba he dalila ki mi haram kurmattaka fude inge to namada nan ga yoti rasulullah sallallahu alaihi wasallam amru kurabafa namada gainno ngefada wasdu amihako namada gainno ngefada mihako fude inge nufude to ibarataka yi nubache kama Allah kirtu Qur'an ga wahi kura wafani Allah algo men halal kura betakat devafa ribet wegen ba adi furiham wegen ba adi saf tahara chi algo men devafani adi algo men haram kura wafani yuharim alaykum al khaba'is hadi murdar chita eke terega himene cigarette was bay mi hum bunane gotakos haram kura ka dalil nete kirtu Qur'an ga kita dalil to beenu wani amina nafsa gelun din makki haram ka men nunto amina nafsu halakatan illa makki haram ka men nunto haram kame nunto man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima mu'min miha marala miha kanwana to amilla cigarette boyge marwa miha duniyega ebowe aharege macca eta million bayak maroge bade cigarette boyge nude to WHO ki ke bune foni duniyege kita million miha maroge de dua mi aharege macca cigarette boyge cigarette go baga jege kita million gaya ganaka 4 million 1 million mihunge bade maruwage e vuros ginwana kama WHO miharu vidalu ingeto marwa mihunge adadu hame kan cigarette boyge ehem wegen Allah subhanahu wa taala mi ayfs cigarette bo miha fitu ingeto man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaahu jahannam enaga jazaake ko batu jahannam khalidan fiha ega ena demigem bagotuga wa ghadiba Allah alayhi Allah ena kofa la fa mihinge wa la'anahu wa diana rahmatun mer ko fa mihe وعد له عذابا ادي قد فدغم عذاب انتك ركا تيار كرفا ميهن سيجرت بو ميهاك اي كيفن تو انا امين النفس هلاك لافا امين النفس انا هلاك ترن الا لافا امين النفس مراد ميهكن انا واتي ادي انا اخا گلند ميهك باتي انا اخا گلند مك اسلام دين حرام كمن نونتو حرام كمن اسلام دين حرام كمن نونتو اخا گلند دين مك حرام كمن ادي ايگه يتورا ميغا اسراف به هم يقين مس اسراف نون ابسچ سيجرت بو مك نوے algon me rufiya andalis marangal wane geto rufiya ta hama alifanun rokofa andalis marangal wane kiveto er algon me hashiganda ka gellu menul ben algon ga khaya ka gellu menul ben algon ga adarina ka gellu menul ben algon ga anghenno ka gellu menul ben eta bang eke gellu salame ve ekama cigarette boy gen algon hashiganda hada kolum ga sabun eta bay ka gellu ga bilibe adi ei israfe evves faida nukura kandeli gen andale ve lar taken ei paisa taken ei tibe fun ballawala ba ingeto mi kharadu kurma be cigarette eta million billion ga kharadu kurenge to harage macca cigarette nge kanivis eta billion kharadu kureba cigarette adi enuni drug ennete enge to mastu kurwa achennete liyaifa mige sababun fuppa mege cancer jehe kiyafa emmena faaluga vikke achennete adi algon men ufalun e rufiya difa se ganege jiba se balame ko ba to algon men sikundi hama buddi e behurito kotriyaka wade banduwegen indegen amille tala miha ki moya mihe kam ga vejje kam gojja cigarette bo miha ki pore ma moya mihe ma boda bes moya mihe ena israfe kure amille hashiganda gellunde anekunna gellunde eba israf kurma ki kaneligen shaytanunge akhunta kura kamenge Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwan kirit qur'an ga innal mubaddirina kanu ikhwana ash-shayatin israf kura mi hunaki ei shaytanunge akhunta heke shaytanunge bawerinta heke mi ba mi hunaki israf kura mi hunge inge to hudde nuwan inge to cigarette ganna lar difa cigarette ganna she bunima gana dinu me sudde nuwan dariya ka ves ganage bappe bunage ganage nuwan la ta'ata li ahadin fi ma'siyatil khaliq Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurba poni evves makhluqa ka kema mumen nete Allah go roduma ka mi vara badu uradu men inge to cigarette boy gen elibe gellun ta ki ei guna kolun la ha gellun ta ke inge to algo men tasawwurus nukurave ei kibe
ඒගේ දෙවි ගලගොන් මෙ හිෆා හොවාති එන්නම සලගොන් ගුවාන දෙ ගොතකස් එකී එකච්චක හුට්ටා දාෂේ එහෙන්නම මඩු මඩු හුට්ටම ගොස් අසුමරබද වෙෆුන්නාම වගතුන සුට්ටා දෙවිදාන එබ්බೆ සුඳගු කමෙන් නුයි අල්ගොන් මි ගෝවාදනි මි නුබෑ වබෑන් සලාම වබා හිඟාෂේ එම්මෙන් එබ්බහෙක් කියාගෙන් අතකුරි ඔලාලාගේ මසයි කරමා හිඟාෂේ මි නුබෑ වබෑන් අල්ගොන් මි මුජ්තමා සලාම කරමට්ටක මි නුබෑ වබාගා ආහාරගේ මච්ච එත බයක් මරුවගෙන් බදේ එමිහුන්ගේ ෆුරාන සලාම කරමට්ටක අලුම ඔලමා බහියේ හැම එක නමාදක නුන් ගෙල්ලුනි බෙනිකි නමාදක නුන් ගෙල්ලුනි බෙනි අල්ගොන් මෙන්න එකඤ්ඤ නුන් ගෙල්ලුනි බෙනිකි අල්ගොන් මෙන්න ඇකිගේ මලාකතුන සබ ගෙල්ලුනි බෙ එමිහුන සබ ඔන්දගු ෆෝරා ඒ ගොතන් සිගරට් බොයගෙන් අන්න මිහුන්ගේ සබබන් එහෙම වීම අල්ලාහ හැම එකනේ අල්ලාහ ලදුවතුන් කීතෝ තිමාගේ ගෑගා එනුබෑ වස් දුව්වාගේ මියන්නනි අල්ලාහුගේ ගෙකොළ තිමාගේ ගෑගාගේ එනුබෑ වස් දුව්වාගේ මියන්නනි අල්ලාහ මුනාජා දෙන්නෝමුගා හරාම් කන්ත කොග්ගේ මියයි ඒගේ වස් අදි නුෆිලේ හරාම් කම්ගේ වහෙන් අදි නුෆිලේ තිමා මියන්නනි මිස්කිතා කීත වාණි දන් උලන් අතුවජකම් ජල්ගො නුබුණ සිගරට් බොමුන් කුරියක් ගෙන්දාෂේ එකම එෆදා බලාවරි කමගේ තෙරේගා ජහිෆාවා මීහායම්මි ගෝවාලනි ඒනා කිත්තෝ වාණි ඒනාගේ දැන් උඟුලාගෙන් එවස් ෆිලුවාගෙන් ආසිකම ගොජ්ජියා ඒනාගේ අහුන්න උඳගු නුකුරන් ඒනාගේ මලායිකතුන් ඒනා ඇකීගව මලායිකතුන් උඳගු නුකුරන් ඒනා ඇකීගව මුස්ලිම් ජින්නින උඳගු නුකුරන් කිත්තෝ වාණි ඒනා සාෆ්තාරකම ලෝබි කොග්ගෙන් අත්තුහුර් ශතුරුල් ඊමාන් අල්ලාහුගේ රසූල හදීස් කරබනි අත්තුහුර් ශතුරුල් ඊමාන් සාෆ්තාරකම කී ඊමාන් කමගේ දෙබෑ කොලෙබ්බේ මි සාෆ්තාරකම අස් මුලින් ඉදිකොල් කමේ සිගරට් බොම් මිහාගේ මතිමස් වෙසුන්නානි ෆාඩගේ කුලේ ජේපා ඒනාගේ මොලි මූණ බෙසුන්නානි ෆාඩේ කුලේ ජේපා තුන්ෆේ බෙසුන්නානි කළුවෆා වරන් හඩි මුර්දාර කමෙන් එයි එහෙම නමාද ගෑවෙගේ නොවන රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් තකොල්මෙන් නංගේ එෆද කන්තත් කොග්ගෙන් හොන්න මීහා ඒ වස් ෆිලුවාගෙන් නෝනි والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته